بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانو گبرو آج کلاس 5th سبجیکٹ کشمیری آج پرو عید عید ات مز اخ لیسن ٲٹھن کن نیم لیسن یہ گژھِ آز پرن گۄڈٕ تھٲیِو ات مز کینٛہہ لفظ پٮ۪ٹھ کنہِ دِتھ شٲدیان یعنی خوشی مناوٕنۍ ٲش سٕنٛز عیدیان سٕژ تہٕ ویسہٕ تہِ چھِ یِوان اتھ منٛز عامر اشوک تہٕ شُبیا وار تھٲیزیو دھیان عامر اشوک تہٕ شُبیا ٲس أکِس جایہِ کھڑا عیٖز ہٕنٛز ژٔنٛدٕر اوس درٛامُت سٲری ٲسۍ شٲدیان مناونُک سنٛز کران یِم ترٛیشوے شُرۍ ٲسۍ عیٖز ہٕنٛز خوشی ہٕنٛز سٕژ کران سمجھ چھُوا یِوان عامر چھُ ونان وارٕ تھٲیزیو خیال عامر مےٚ سَمہِ پگاہ صُبحس 500 رۄپیہِ عیٖدیان شُبیا چھس ونان کِتھ 500 عامر چھُ ونان ڈیڈی دِیِو 200 وارٕ تھٲیزیو خیال ڈیڈی دی 200 ممی دِیم 100 مام ٹوٹھ دِیم 50 اشوک چھُ ونان تہٕ میون ڈیڈی دی 100 رۄپیہِ شُبیا چھُ ونان 500 سمے 500 سمنَے نہٕ توتہِ تہِ مےٚ سَمان چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ عامر ژےٚ کِتھ سمنَے میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ سمجھو یِوان شاباش شُبیا مےٚ دی نا مےٚ دِن وارٕ تھٲیزیو نا مامی ہٕنٛزٕ ویسہٕ تہِ عیٖدیان اشوک تُہۍ چھُو عیٖز دۄہ ٲش کران نٔے پلو لاگان یہِ چھُ ونان اشوک کم چیٖز چھُو کھٮ۪وان تماشن پٮ۪ٹھ تماشہٕ چھُو انان بیٚیہِ چھُو آسان ؤرِیس منٛز عیٖد دۄیہِ پھِرِ ؤرِیس منٛز چھُو عیٖد آسان دۄیہِ پھِرِ اکہِ گٔے لۄکٕٹ عیٖد تہٕ بیٛاکھ گٔے بٔڑ عیٖد بجہِ عیٖز پٮ۪ٹھ چھُ قۄربان تہِ یِوان کرنہٕ اشوک میٛٲنۍ ممی ٲس ونان زِ برٛونٛہہ ٲسۍ محلچہِ سارے زنانہٕ عیٖد روٚف کران سمجھوا یِوان شاباش شُبیا مےٚ چھُ یاد اکہِ دوارٕ تھٲیزیو خیال مےٚ چھُ یاد اکھ روٚف سُہ روٚف چھِ اَتھ زنہِ ونان عیٖد آیہِ رسہٕ رسہٕ عیٖد گاہ وسہٕ وٲے عیٖد گاہ وسہٕ وٲے یا بس یِتھَے پٲٹھۍ آسہٕ زنہِ ونان تہٕ اشوک علٲے ٹی وی یس پٮ۪ٹھ تہٕ چھُ ونان عامر بہٕ گژھٕ پگاہ ڈیڈیس سۭتۍ عیٖد گاہ نِماز تتہِ چھِ واریاہ لُکھ آسان سارنٕے چھِ نٔے پلو لٲگِتھ آسان اکھ أکِس چھِ نالہٕ مٔتۍ کران چلو پگاہ پرو أڑہن انشاءاللہ خدا تھٲینو وارٕ کارٕ